Zo sprilapjovanjem zakona o zoperanju nasilstva u familiji država poslala poručenje, že nasilstvo vecej nebude tolerovac, a kompetentni organi majú obovязку vytirvac u primjenjovanju toho zakona, vyjavil dneška minister nukašnjih dieloh Nebojša Stefanović. To len počatok, a konec bude, keď ľudze pochopia, že nedopravdanja keď da koho bijece i nasilnoše spravujece. Porihtani sme boriť se s tým zlom i pobedzic ho, vyjavil Stefanović na konferenciji Vyključ nasilstvo. Ministerka pravdy Nela Kuburović vyjavila, že tot zakon uvodzi jednu novu sistemu zaštiti i prevenciji kad u pitanju nasilstva u familiji. Do danas smo imali primjenu porodičnog zakona i krivičnog Do dneška sme mali primjenjovanje familijnog zakona i vinovnog zakona, kotri ščicel žrtvi ušked nad njima zrobene vinovne djelo, a s novim zakonom Ministerstvo nukašnjih djelog i javne tužiteljstvo, kotri mali represivnu, teraz maju i preventivnu ulohu, bo možu takoj nasilnika oddaljiť z kvartelju, ljebo zabranjiť približovanje ku žrtvi na šterace z 8 hodzini. Keď opasnost i dalje veljka, zabrano mož predlužiť i na 30 dní. deluje blagovremeno. U ostatnjih 6 rokoch policija podnjesla veciak 28.000 vinovni prijavi pre nasilstvo u familiji. Evidentovani kolo 30.000 žrtvi, zo skotrih vekšina ženi. Pre toto, že sme jak društvo vybrali povesť nenasilstvu, u prešlih 2 rokoch ženi boli šmelši i častejše prijavjovali nasilnika. To ukazuje na zvekšanje dovirija do institucijog sistemi, dodal Stefanović.